Bupati Badung Nyoman Giriprasta ngerauhin upacara melaspas Balai Kulkul, Balai Gong, pewargan miwah gedung olahraga, Ring Banjar Kesambi, Desa Adat Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara. Pembangunan puniki nelasang perbea langkung 3 miliar rupiah saking wantuan pemerintah Kabupaten Badung. Ring rahina tumpak landep komargiang upacara melaspas miwah mendem pedagingan ring sajeroning wangunan sane magenah Ring Banjar Kesambi, Desa Adat Kerobokan, Kuta Utara Badung. Wangunan sane keplaspasin ring galahi punike minekadi Balai Kulkul, Balai Gong, pewargan miwah gedung olahraga Giri Santi Pertiwi. Upacara puniki taler kerauhin oleh Bupati Badung Nyoman Giriprasta, anggota DPRD Badung Ana Agung Ngurah Ketut Agus Nadiputra, Camat Kuta Utara Ana Agung Ngurah Arimbawa, miwah para ulman sanetiosan. Manut klian Banjar Adat Kesambi imade terima, mepaikatan ring puangunan Balai Kulkul, Balai Gong miwah gedung olahraga nelasang perbel langkung 3 miliar rupiah. Inggian punika mejantan ring kuentenan puangunan puargan memolihang perbel ngawit saking dana punia wiadin urunan krama Banjar Adat Kesambi sane akeh nyane 6 dasa kali kakak. Bupati Badung Nyoman Giriprasta ngaptiang ring sajeroning kuentenan fasilitas sanes sampun wenten ring Balai Banjar mangda presida kaanggen dahat mabuat ring kramene. Oleh jinah 3 miliar 270 juta. 3 miliar 770 juta. Atur ditiang indik petirtan ngandur sekadi atur pengali ditiang ngandur dek melaspas Balai Jebos keresmian nganduk Bapak Bupati. Niko turin tiang ring itu dana serang sami mangdo seuningo pemargi karya pemplaspas titiang ini puaragan gedung olahraga indik boleh jinah wantah Balai Kulkul Balai Dauh gedung olahraga 3 miliar 270 juta. Niko indik puaragan titiang niko kas Banjar titiang ngemedalang urunan perpuan gerang langkung 300.000 rupiah. Oke, hamuniko. Wasto gedung gor Giri Santi Pertiwi, Reno mangkin jagi keplapas. Ring brahmo sampun wenten. Ring ido anak lingsir. Ring pon. Nalar pemlapas Balai Dauh. Pemlapas Balai Kulkul, nalar pemlapas puaragan. Niko dana puniko dana sane medal saking bantuan hibah. Turang sesemaning manah majang ring Dinas Kabupaten Badung iriantokan sampun wantu titiang ring Banjar ini wangunan berupa dana hibah. Ari sampun dane ngicen sambrama wacana miwah nyuk serahang dana hibah sane merupa simbolis Bupati Badung lanturang laksanayang mendem pedagingan taler mubuhang tanda tangan ring prestasi ring gedung olahraga Giri Santi Pertiwi. Eka Yana, Bali TV.